Reka mbabwire ngo muba amahoro aho mugiye muherereye hose, mbibutsa ko ngiye kubagezaho amakuru mashya nk'ibisanzwe. Ngiye kubabwira ko Kenya Airways yahagaritse ingendo z'indege zayo i Kinshasa. Sosiyete y'Abanyakenya ikora ubwikorezi bwo mu kirere Kenya Airways yafashe icyemezo cyo guhagarika ingendo z'indege za Kinshasa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo guhera tariki ya 30 Mata uyu mwaka. Umuyobozi mukuru w'iyi sosiyete Aleki Lavuka yasobanuye ko iki cyemezo cyafashwe bitewe n'abakozi babo bafunzwe n'urwego rwa gisirikare rwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo rushinzwe ubutasi DEMIAP. Aba bakozi babiri batawe muri yombi tariki ya 19 Mata uyu mwaka ubwo bakekwagaho kwemera imizigo itagira ibyangombwa ijya mu ndege ya Kenya Airways. Iyi sosiyete yasobanuye ko ibyo bashinjwa batigeze babikora kandi ko babibwiye abasirikare bo muri DEMIAP banga kubumva. Iyi sosiyete mu butumwa butabariza aba bakozi yatangaje ko aba bakozi badahabwa uburenganzira bwo kuvugana n'abandi bantu baba abakozi bayo nabo muri ambasade ya Kenya keretse inshuro imwe tariki ya 23 Mata ngo ubwo bemerewe kuvugana iminota mike. Tariki ya 26 Mata Kiravuka yari yatangaje ko ubuyobozi bw'iyi sosiyete n'ubwa Kenya buri gukorana n'ubwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kugira ngo aba bakozi bafungurwe by'agateganyo ntacyo leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo iratangaza kuri iyi dosiye. Amakuru yacu mashya reka nyakomereza hano mu Budage aho ngiye kubabwira ko umusirikare w'ipeti rya captain akurikiranyweho kuba intasi y'Uburusiya. Kuri uyu wa mbere umusirikare mu gisirikare cy'Ubudage Bundeswehr yagiye mu rukiko mu mujyi wa Düsseldorf mu burengerazuba ashinjwa ibikorwa by'ubutasi mu izina ry'Uburusiya no kumena amabanga ya leta. Uyu mugabo ufite ipeti rya captain yakoraga mu rwego rushinzwe ibikoresho ikoranabuhanga na services z'imbere Ikoblenz. Uru rwego rushinzwe guha ibikoresho ingabo z'Ubudage ndetse no guteza imbere igisirikare, kugerageza no kugura ibikoresho n'ikoranabuhanga bishya. Yatawe muri yombi ku itariki ya 9 Kanama mu mwaka ushize kandi ibyaha aregwa byashyizwe ahagaragara ku itariki ya 19 Werurwe nk'uko iyi nkuru dukesha Deutsche Welle ibivuga. Urubanza rurabera mu kigo cy'urukiko kirinzwe ku rwego rwo hejuru rwo mu karere Oberdagerchit muri leta ya Rhine-Westphalie. Uregwa arashinjwa gutanga ibyifuzo byinshi kandi bitasabwe by'ubufatanye guhera muri Gicurasi umwaka wa 2023 kuri ambasade y'Uburusiya i Bonn ndetse na ambasade yayo i Berlin, ngo yari yaramaze gutanga amakuru akomeye muri uko guhura n'uruhande rw'Uburusiya yifuzaga kujya aha amakuru. Abashinjacyaha bavuga ko nta kimenyetso cyerekana ko yakiriye ubwishyu bw'amakuru yatanze. Uru rubanza bwitabiriwe n'abantu benshi kuko rwatangiye kumenyekana bwa mbere umwaka ushize aho Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu Nancy Faeser yemeza ko umutekano uzarushaho gukazwa ndetse bakarushaho kuba maso nyuma y'ifatwa ry'uyu musirikare. Amakuru yacu mashya reka tuyasoreze hano mu karere ka Nyamasheke aho ngiye kubabwira ko umugabo avugwaho kwica umugore we amusatuye inda. Umugabo rero wo mu mudugudu wa Cyato akagari ka Murambo umurenge wa Cyato akarere ka Nyamasheke yatawe muri yombi akekwaho kwica umugore we Mukansengimana Clementine w'imyaka 42 wari utwite inda y'amezi 7. Uyu mugabo Ndayambaje Antoine bivugwa ko yishe umugore we akamufomozamo umwana wari ugiye kuba 7 yiyongeye ku bandi 6 bari bafitanye. Mu murenge wa Cyato abaturage bahuriye aho byabereye ari benshi nyuma yo kumva iyo nkuru y'incamugongo mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere tariki ya 29 Mata uyu mwaka. Umunyamabanga nshingabikorwa w'umurenge wa Cyato Harindintwari Jean Paul yavuze ko byabaye ahagana saa 6 z'ijoro ariko ngo ntibazi icyo uyu mugabo yahoye umugore we nk'uko iyi nkuru dukesha Imvaho Nshya ibivuga, mu gihe hataramenyekana icyo yakoresheje asatura umugore we inda. Uyu muyobozi yabivuze muri aya magambo ati ubwo twatabaraga twasanze inda ye yose ivirirana amaraso yuzuye mu ruganiriro bikaba byamenyekanye ari abana babo bahuruje abaturanyi baraza, umugabo ashaka kubacika bamwirukaho baramufata. Ubu twamaze kumushyikiriza RIB turi gushaka uburyo umurambo w'umugore we wagezwa mu bitaro bya Kibogora gukorerwa isuzuma mbere yo gushyingurwa. Uyu muyobozi yongeyeho ko uyu mugabo usanzwe avugwaho ubusinzi bukabije no kwaya umutungo w'urugo yahoraga mu makimbirane n'umugore we kubera kutubahiriza inshingano z'urugo. Bivugwa ko yakoze ubwo bwicanyi mu gihe ngo yari yiriwe anywera inzoga mu gasantere k'ubucuruzi ka Murambi ku cyumweru ku itariki ya 28 Mata uyu mwaka. Ngendi Jocelyn Uwizeyimana mbashimira uburyo mukomeje gukurikirana amakuru yacu, mbibutsa uko
gukora like, subscribe, share na comment kugira ngo mukomeze mukurikirana amakuru mashya ngenda mbagezaho.